Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala maqtolor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salam salavatlar olsun. Hurmatly musulman tuğandarыбыз. Gün suuktap ketti. Gündün suuktagına karabastan şu sağlam dep kelgeningizlerge Allah Taala razı olsun. Ötkön nirgemni menger jok svetinger. İslam. Jamiyede Ötkөнгө сабакты улай, эсиңиздерде болсо, мен бир аз ооруп турам, кечирим сурайм. Үнүм жакшы чыкпай аткан болсо. Өткөнгө сабакты улай, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын динин жеткизген. Ошонун исламын бизге толук жеткизген. Улуу имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи кадырын түшүргөн. Anın fiğine şektенген, anın düzgün erecelerine şektенген adamlarga жооп берип келе жатабыз. Бул жооп бергенибиз бул дифа же болсо коргонуу шариаттын коргонуусу. Ал Абу Ханифанын өзүнө эмес. Ал Абу Ханифанын бизге алып келген динин же болсо пайгамбарыбыздын динин эрежеге салып беребиз. Пайгамбарыбыздын динин коргоп атабыз. Başka bir insan aytпасын. Эмне келе Абу Ханифа рахматуллаху алейхини коргойсуңар? Эмне келе Абу Ханифаны силер периште көрүп? Жок. Абу Ханифа бизге эч ким эмес. Эгерде макул болсоңар. Абу Ханифа бизге динди жеткизип бергендиги үчүн ал баалуу. Бизге исламдын эрежелерин точно шу? İslam'dın erejelerin tüzüp berip, жашообуздагы намазыбыз, орозобуз, дегеле бардык ибадатыбыздагы şeriat ökümdörün bizge жеңил кылып эрежеге салып берген адам катары биз аны коргоп жатабыз. Эгер силерге суроо берсем, эмне себептен биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларын коргойбуз? Бизге сахаба бир тууган эмес, кыргызстандык эмес, бизге эч ким эмес сахаба. Болгону Пайгамбарыбыздын динин бизге жеткизген инсандар алар. Ошон үчүн аларды сыйлайбыз, урмат кылабыз, алардын сөзүн баш үстүнө коебуз. Эгерде бирөө Пайгамбарыбыздын сахабаларына жаман сөз айткан болсо, биринчи душман биз болобуз. Эгерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кадырын түшө турган адам биздин жакын адамыбыз болсо дагы, biz birincilerden bolууга каршы чыгабыз. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларына айтылган сөз корголунбай калса, демек бизге жетип келген динге күмөн түшөт. Себеби динди бизге сахабалар жеткизди. Эми ошол сахабалардан илим алып, ошол Пайгамбарыбыздын илин эрежеге салып берген имам Абу Ханифаны коргоо. Анда биздин карманып аткан жолубузга, карманып аткан мазхабыбызга, исламыбызга сөз тиет. Ошон үчүн биз аны коргойбуз. Анын жеке кебетесин, кийимин коргоп аткан жерибиз жок. Абу Ханифа красавчик болчу үчүн тийбегил ага деген жокпуз биз. Абу Ханифанын илимин, анын бизге жеткизген динин, түзгөн эрежесин, усулун, кайдасын, китептерин, акыйдасын кана коргоп атабыз. Эгерде Абу Ханифанын ордунда башка бир адам болуп, биз ошонун мазхабында болуп, Пайгамбарыбыздын динин жеткизген болсок, аны да коргомокпуз. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларын өздүгү үчүн коргоп аткан жокпуз. Алар бизге динди жеткизгендиги үчүн. Абу Ханифанын өзүн эмес, анын бизге Ханафи мазхабчы болсо, динди эрежеге түшүрүп бергендиги үчүн коргоп атабыз. Ошон үчүн адамдар жакшы түшүнүшү керек. Өткөндө бир сабактарыбызда айтканбыз да. Устазыбыз Өзбек ажы, Аллах Таала өмүрүн узун кылсын, ден соолугун чың кылсын. Ошол кишини дагы ушул Ханафи мазхаб деп жүрүп карыды да, чачына ак кирди. Өмүрү өткүчө ислам, Ханафи мазхаб деп. Эми алардын жолун уланда турган биз жаштар чыгышыбыз керек да. Ошол кишиге дагы бир бала жумушка келип, зачем биз Абу Ханифаны ээрчийбиз? Андан көрө Кур'ан, сүннөттөн түз алышыбыз керек десе, токто деп, азамат. Ге, мынакей сага мен бардык нерсени камсыздап берем.
muna Kur'an, muna hadis. Tamağa bizge şu mazhapты jaz Abu Hanifa'nınkinden jaz. Zaten biz o Farisi Abu Hanifa'nın erçiyiz. O Kırgız'dan çıkıp kalıptır azamat. Kaçıp kettir şimdi. Demek biz bir adamdı şimdi şahsiyasının özdüğün emez. Alıp kelgen ereje dindi korgop atabız. Bugünkü sabagыбызda ошондой Abu Hanifa rahmatullah'a aytkan jaman sözdördün birösün İmam Ad-Daruqutni degen ulu alim Abu Hanifa jönünde bir söz aytkan. İmam Daruqutni rahmatullah aleyhinin dinine hiç kanday bizim gümöndüğümüz yok. Sebebi çoğun muhaddis Şafii alim. Anın hadis iliminde, cerh ve ta'dil iliminde, ilal iliminde, ilal de aytkanımızda Daruqutni'nin kitabını satıp alıp atkanda aytmılı mı bir nemen? Esinizlerde var mı? Eğer de şu kitap Kırgızstan'a şu bir yerge var atkamsa al yerde vallahi fihi hayrun жақсылық бар ekan dep aytkan. Şol kitapты жазган insan. Biroq hem insan eken Abu Hanifa jönünde to'g'ri emas söz aytkan, biz ani izlep chiqaylik. Haq bo'lsa qabul alaylik, to'g'ri emas bo'lsa aytaylik. Hech qanday bizning boshqa problemamiz yo'q. G'da Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga aytgan do'matlarning ko'pchiligi mazhabdagi taassub boyunca. Taassub degan bir narsaga bekem turib olib, meniki ana tura boshqa hech kimniki to'g'ri emas deb. Sebebi dünya yüzün Hanafi mazhabı kaptap atkan mezgilde İmam Şafii özünün mazhabını negizlep çıktı. Belki İmam Şafii rahmetullahi aleyhi bu dünyadan ötkün, Abu Hanife bu dünyadan ötkün cılı dünyaya geldi. Anan özünün mazhabını aytdı, anın karmangandar tabii özünün karşılaştırına jakşı münözde bolboğanlar bolğan. Bardık Şafiiler andayımız, gevrik adamlar. Bizden de Şafiilerge başka birölerge katı söz aytkanlar var. Biroq aytабыз adep menen, ereje menen. To'g'ri emas bolsa, biz misal üçün Hanafilerden, men bilgenden İmam Şafii'den qadırın düşürüp turgan, İmam Şafii'den ilmi tayız, al fiqhti bilbeytje, hadisni bilbeyt dep bir ayıptagan men uqqanym jok. Biroq Şafiilerden Abu Hanifa jönünde aytkanlar boldu. Anı biz ne kılabız? Korgoyuz, karayız, emne söpten şunday degensin. Kaysı sözüge tayandın, emnege tayandın. Şunu biz ne? Anan alımdar emne de degen ba. Go'uncha Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi aytılmatlarının köpçülüğü mas anan baştalgan. Siz bir joldu garma alıp bir firma açtınız da eldin bana najak yetolsa narkın jamanda başlaydı da şimdi. Biz okuyup жүргөнүбүздө sabakta bir ustaz üşüntüp aytıp kaldı. Bunu Abu Hanifa degen, İmam Şafii mınday degen, khalafa Abu Hanifa İmam Şafii ma İmam bir bu sözde İmam Şafii şunday dep aytkan, Abu Hanife karşı çıkan, biroq to'g'ri Şafii'den söz deydi. Doktor dedim. Qanday İmam Abu Hanife İmam Şafii'ge karşı geldi? Qanday? To'g'ri İmam Şafii Hanife karşı geldi desen qanday ma'qulmi? Sebebi Abu Hanife fiqhti tüzüp, жазып, ereje ölgende türür, ölgön jıl türür. Anan İmam Ale tuğra argimden özünü jaraşap. Misal üçün oşon üçün biz aytabız mezhebuna sahihun. Bizdin karmangan jolubuz tuğra yahtamilul hata. Hata bolup kaçıdan mümkün. Sebebi zonni janagınday bir ijtihatga kurulgan nerse. Peygamberimiz de hata ketpey koygan. Ve mezhebu muhalifuna. Bizdin karşımızdagi mazhablar hata yahtamilus savab. Tuğra bolup kaçıdan mümkün. Anı men sabaklarda aytkanmын. Bul jalpı mazhabda emas. Ortodagi talaş bolgan meselelerde. Misal üçün biz Şafiice 4 mazhabda bir 70-80% bir fikirdebizde. Talaşыбыз 30%, 20%'dir. Namazın farz ekeni barz ile kılabız, rükündördü, sajdalar bardığıyla bir deyle.
biri amindi jayriya açık kerek degen, biri işinde açık kerek degen. Talaşlar var azırak. Al 20%, 30% misal deyim de. Oşol 20%da talaşımız var. Oşol 20% aytabız bizdeki tuğra. Anda tuğra olursa Abu Hanifa ne gerçime gerek biz. Biroq kata olup kaç mümkün. Emnege? Sebebi ijtihadi. Sebebi bir neseni terezeni kaltırışımız gerek de bardığı bizdeki tuğra. Şizin kata ketpeydi degide biz Kur'an emes de durabı. Kata olup kaç mümkün. Biroq kata olup kalsa daga soğuk verilet de. Sebebi müştehittin katasında onu soğuk verilet. Bir soğuk verilet. Tuğra aytsa soğuk verilet. Alemi kalgan meselelerde biz ittifak ederiz. 80-70%'ında. Oşoğu İmam Şafii menen bolgon urmatımız var. Biroq hani erçigenlerden ança minçe sözler aytılsa joğun bergenge biz dayım boluşubuz gerek. Emi bul jooptu men bergenge alım dele jetpeydi. Men tadıksız dilemin. Bolgany murdagy alımlar joop bergen İmam Darqutni'nin özünün zamandagılar, andan keyinkiler bolgany azır oşonu adamların arasına alıp çıkıp ya İmam Darqutni mınday degen, Abu Hanife hadiste alsız degen, boldu albayбыз degenge. Em oşol İmam Darqutni'ge bizdin je bolsa başka alımlar onu aytıp koyulan joğu var. İmam Bedreddin Ayni degen çoğ Hanafi alım var. Bu kişinin Sahih Bukhari'ge yazgan Umdatul Qari degen çoğ kitabı var. Hanafi mazhabda Bukhari'ge şarh yazılgan en çoğ kitap. Belki İbn Hajar al-Asqalani rahmetullahi aleyhine Fathul Bari menen tengdeş kelgen. Gede ozgon, gede arka kalgan şunday ulu kitap. Şol kitapçı yazgan İmam Bedreddin Ayni bizdin Hidaya var o İmam Marginani. O şoğa dağı şarh yazgan. El-Binaya deb. Oşol Binaya degen kitabında meseleni ne? Bahs-ı qiraatul Fatiha. Namazda Fatiha'nı arkadan okuş gerek, okuş gerek, bu hükümü qanday degen mesele talaşıp atıp Darqutni jönünde, İmam Darqutni jönünde söz aytıp min ayna lehu tad'ifu Abi Hanife. Qayıqtan sen İmam Darqutni Abu Hanifa'nı alsız dep aytasın hadiste deydi. Sebebi Bedreddin Ayni hadiste çoğun alım. Ayna. Qayıqtan aytudan sen. Hantu Abu Hanifa'nı alsız deysin. Ve huve mustahikkun li za'f. Sen Abu Hanifa'nı zayıf degeni için sen özün zayıf bolğanга tatıqdusun. Abu Hanifa jönünde şunday söz söyleysin bize. Fe innehu rawa fi emne Darqutni ayın aytıdat. Özüň de Darqutni, Darqutni ölgönden keyin aytydat da. Özüň de orlu, sakim, munkar, garip, mavzer sendere rivayet kılın o kitabında. Ne rivayet kılın kitaplarında? Hem bir adam aytışı mümkün de çok İmam Darqutni Sunanında jönele top koygan dese, yok al Hanafi Şafii mazhabty bekemde veren gene şu hadis tabi. Mavdu hadisi de var, orlu hadisler de var, munkar hadisler de var. Sen özün kitabın onda Abu Hanife jönünde jakşı jama söz söylüp degen emmi keyinçirak aytılıp atat. Demek özünün ubagında İmam Darqutni'ge жооп berilgen. Andan keyin dagı İcarat Ardu Mekke degen babda oşol kitapta kayra aytat وعلته ضعف أبي حنيفة Abu Hanifa'nı alsız, hadiste alsız dep aytkandygynyň sebebi emne sebepden daif degen, anı keyinçirak aytabız. Muna uşinti Abu Hanifa'nı alsız degendigi isaatu adab. Adepsizlik deydi. Darqutni'nin adebinin joktuğu deydi. Ha? Ve qilletul haya minhu. Uyatının azlığı deydi. Sebebim ne dese fe inne misle İmam Thawri, Sufyan Thawri ve Abdullah ibn Mubarak huve asnu aleyhi anı hadise alsız işte güçlü cana alconun maktul sözlerde aytkan o. Sen daif değilsin mi? فما مقدار من يضعفه عند هؤلاء الأعلم
Emi Daraqutniyden kança oşol Abu Hanifa'nın maqtagandarın aslında deydi. Sen Abu Hanifa'nı ya İmam Daraqutni daif dep atasın. O senden çoğun Sufyan Thawri, Abdullah ibn Mubarak koyçu ötkönde 70 adamdı sanagambız. Ağa 10 adamdı Şeyh Abdülfattah Abu'da koşup al dedim daha 80. Özü bir adamdın sika sözü etibarga alınat hadisin kabul alabız degenge ekeli adamdın maktozu jededi özü. 80 adam jetpey atsa demek senin жүрөгүңдө bir nesi var Abu Hanifa bolgan. Emi senin de İmam Badreddin Ayni o çoğun alımdardın aslında kança salmağın var sen. Oşolor maktap atkan sen kanday? İmam İbn Kutlubuga degen Hanafi mazhabda bir çoğun alım ötken bul İmam İbn Humam'dan şakirti olup Hanafi mazhabda sözü etibarga alıngan alım. Oşol aytat ve kavluhu inna Aba Hanife zayıfun mardudun aleyhi. Emi İmam Daraqutniyden Abu Hanifa'nı alsız degendigi özüne kaytardılar dedi. Fakat naqalal Mizzi fi kitabihi Tehzibul Kemal fi Esma'ir Rical ayttığa Tehzibul Kemal ötkün sağda aytып берген ama ustazım satıp alıp berdi. Çoğun kitap, okumuş kitap. Bütünдөй İslam alımı Tehzibul Kemal'di. Neydi? Tehzibul Kemal'di. Mu'tamat kitap dedi. Anın içinde aytılgan sözдөр mu'tamat. Emi İmam Mizzi rahmetullahi aleyhi o şu Tehzibul Kemal fi Esma'ir Rical kitabında ne deptir? En Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in degen hadis iliminde bir çoğun alım var. Yahya bin Ma'in adamlarga bağ bere turgan adamların birisi. Hadiste rivayet kılgan adamlarga bağ bere turgandardın birisi Yahya bin Ma'in. Biro Yahya bin Ma'in daif dese eldin bardığı şunu karmaydı. Biro thika dese eldin bardığı şunu karmaydı. O biz kaytarıp aytat bizge göçü. Annahu qala Abu Hanife thikatun fil hadis. Abu Hanife hadiste thika. İbn Cerir özünün semi'tu Yahya bin Ma'in yes'alu an Abi Hanife athiqatun huwa faqal. Şu Yahya bin Ma'in'de aytıp gel Yahya bin Ma'in'den biri soraptır. Abu Hanife Abu dep faqal na'am o anı na'am thikatun iki yol aytdı. Thika sözü kabul alınat, sözü kabul alınat. Yahya bin Ma'in. Bizde maratib cerh ve ta'dil degen bar. Cerh ve ta'dil jana birolerge jaman münözdöme bergen 12 martabası var. 12 var degenimiz. Birinci tepkiçinde bu sahabalar. Sahabalarda hiç kim izildenmeydi. Bol alardın sözü 100% kabul alınat. Andan keyinki alımlar tabiinler başkalar bolsun. Ağa münözdöme ikinci martabada. Kanday söz menen aytılınsa birönün münözdömesi en jogor bolot dese hadis ilimindegiler sika sözün iki jolu koldangan bolsa, je bolboso sikalıkka dalalat kılgan sözdü iki jolu koldonsa al en jogorku dereje sahabadan keyin turat dedi. Sika dese üçüncü daraja. Sikatun sika dese sikatun sika söz etibarga alınat, söz etibarga alınat dep basa keyinki martabada turat. Sikatun hafiz, sikatun imam, sikatun şunday sözde olsa ikinci martabada turat. Başkaça aytkanda anday degen adamdan o Yahya bin Ma'in Abu Hanife'de sikatun sika.
turadi. Hadis жалган. Hadis. Andan keyin İmam Abu Sadu Yahya bin Ma'in'in kim? Bu öz Akkede. Da o anın жақсы сөздері, anın бұл не dedi? Demek айтылынады, eç kim İmam Daraqutni'nin айтқан сөзін қолдап тұр. Başqaça айтқанда, İmam Daraqutni'nin sözünün güçlürük alımının sözlerine. İmam Daraqutni Abu Hanifa'nın alsız degenge bir oluttu dəlilləb köptür. Jönüne alsız deptir. Anday mezgilde бұл жақта çoğun alımlar anı maqtab atқан bolsa, demek İmam Daraqutni'deki problema mazhabdağı problem oldu. İkinci meselede Cerhu İbn Cevzi lehu. Emi İmam İbn Cevzi degendağı Abul Faraj İbn Cevzi rahmetullahi aleyhi dağı бұл Hanbali mazhabında Abu Hanifa jönünde жақсы söz. Naçar söz aytkan. İmam İbn Cevzi rahmetullahi aleyhi 597 hicratda ölgөн. Abu Hanifa özü qancha yıldan keyin? 400. 300, 400 yıl. 3 yılım, 3,5 yılım, 4 yılımga жақындан keyin Abu Hanifa jönünde söz oldu. İbn Cevzi rahmetullahi aleyhi özü Hanbali mazhabda olgan, aqidası жақсы olgan. Az aqidada İbn Cevzi'nin sözlerine ihtimat kılavuz, жақсы sözlerde aytkan. Vahabilerge tamağına tığılgan söğük bul İbn Cevzi. Sebebi Hanbali mazhabda bolup durup Hanbalilerden kata ketkenlerini aytkan. Mücessimler, başkalar da Hanbali mazhabdağı adaşkanlar da aytkan. Emi bul kişi Abu Hanifa boyunca bir özümüzde turamez fikir varken anıda kuruyor. Bunu dağı birincisi inne hadal cerh sadirun mimmen ma'rufun bitteşeddü fi cerhur ruva. Cerh ve ta'dil alsız deb anın hadisi alınbay kalbaş gerek. Anan mutasavvif da lazım. İbn Cerh ve Ta'dil iliminde minel muteşeddidin. Bunda katırak alat. Bu hadiste alsız kılı anan güçlü kılı adam jaraşı olarak da aytkanбыз. Sebebi etiyat boluşubuz gerek de. Bir hadiste bir adamın sözüne tayanıp durup öyle bu hadis alsız bir jana erejeni kondurga. Peygamberimizin bir hadis alınbay kalat. Peygamberimizin hadisi alınbay kalat. Sebebi Peygamber sahaba uqtu, sahabadan tabi'iden eşma tuqtu, andan taşma tuqtu, anan Hasan uqtu da. Anan keyin İmam Bukhari uqtu misalla. İmam Bukhari nereden birönü alsız dese taşmatdı. Boldu Peygamberimiz hadisi alsız.
Sebebine peygamber söz almaya kalıp atadi. Oşogo adilettүү mamile kılış gerek. Ötö jеңил albaş gerek. Oşon üçün hadis iliminde mutaşedditlerden mesela katуу alıp sebepsiz ele adamlardı ele alsız kıla vergenlerden sözünü albayız. Anan alsız adamlar bunu hadisi kabul alınat degenler de albayız. Mesela hadis men ömrümdün talap kılgam köpçülüğün hadis ilimin görgüm. Mesela biz keçineke sebep menen daif bolup kalат, alsız bolup kalат. Kандай дейм? Bir rovi var, janağı eşmat taşmat деп atpayız bu. Şonu izildep atkanda көчөдө tamak жегенин көргөн болсо болду hadisini algan emес. Dagы başka alımlar aytkan жылаң баш жүргөндөрдүн hadisi alıngan emес. Sebebi ne degen? Хаваримул муруа. Адеп ахлак жанагы нерсеге туура келбейт. Көчөдө тамак жеген жылаң баш жүргөн. Ошо менен анын аркасында эмне бар? Эгерде бул ушул нерселерге көңүл бурбай аткан болсо, пайгамбарыбыздын хадисиндагы мындай туура эмес айтып коюшу мүмкүн. Бул жашоосунда бир адамдар уят боло турган нерсеге көңүл бурбай атат. Ундан хадис ала албайбыз дейт. Муташаддиттер да бар. Кичине себеп менен баланчанын хадиси алсыз деп коет. Аллага туура эмес. İmam Bukhari rahmatullah aleyhinin bir nesesин, bir kıssa, bir angemesini aytıp bergenmiz. Bir adam, İmam Bukhari bir adamda hiç kimde yok bir hadis var degen, oşonu izdep var. Barıp karasa 6 yaşaytken, sahabalardı, tabiinlerdi, görgün, hadis uqqan alım. Başka hiç kimde yok şunda var. Barsa şunda ben hadis alayın dep geldim dese İmam Bukhari. Az toxtaptı dep. Maldarın varken torbonu kurga kılamitip atlarımda mısasın koylardı tepşinimde kılsa çakarımda kılsa koylar çukap geldi o jemjegen koylar. O şendip jöndiremin çakırıp anan koylar jemberetkinlep gelse sekin koroga alып kirip kamap gel oturayım ne hadis atı minip jönöp kalıptı. Emne sen maldar aldap atkan bolsоң sen seni ketip kal. Biroq bul öte katı. Biz meni vatabız. Har Bravo. Öz Kudan gelse koyuz oy beresin. Biroq İmam Bukhari rahmatullah aleyhi paygamberimizin bir sözü to'g'ri emas narsa kirib ketpesin deb shunchalik ehtiyotligidan o'shandan hadis algan emas. Bir aytib qo'ysa, payg'ambarimizdin aralashib ketpesin deb hadisni algan emas. Biroq andan keyingi kelgan olimlar Abu Hanifa, İmam Buxariydan emnege muhaddisler Abu Hanifa jönünde yaxshi emas söz aytdi. Qanday, ne problema? Deb anın içinde özün tayatası da var. Faqali li an qada bil qiyas. İbn Cavzi aytdı, "Sebebi al qiyas talat bolçu, qiyas salıştırıp şu go'alat bolçu" dedi. Bul fiqh oqan ilim oqanda qiyasdın bağlı ekendigin bile. Olsa fiqh bolboysun, anda qiyaslarga olsa İslam bol alıştırıp cevap vermesen, Peygamberimiz aytıp töylerde eşeklerdi bize aytıp berdi bol yok. Toxtamoqmiz o'sha o'zida. Eğer bardık meseleni qiyasda alışımız millet bo'ladi. Başka mesele çeşişimiz gerek de. Samolyottu men Ahkamut Taira degan kitap yazganman. Az jarqa chiqilek. 400 betin tegereginde samolyotun hükümü degen. Samolyotdagi ibadatların hükümü. Dara deb alat. Orozo boyunca жазгам. Hanafi mazhab boyunca jarq ko'rilek, qo'l жазма boyunca. Oşonu menin ustazım Makka'dagi Çoğ ağacında ustazı var. Mufti Azizur Rahman degen çoğ alim var. Dübanddan bargan çoğ Hanafi alim Makka'da
mufti Mekke deb bilinет болчу. Элдин баары муфти дейт. Муфти Меккедеги Ханафилердин муфтии. Кайсы маселе болсо Шейх Муфти Азизур Рахман жооп берген. Ошону айтып жүрөбүз дайымачы. Чуага айтчылар. Муфти Азизур Рахманда мен окудум деген. Менин устазым окуган, мен окушум да окуган деп. Муфти Азизур Рахманда устазым окуган, мен окудум, менин шакиртим да окуду деп чуага сабактарында айткан. Устазы ким? Шейх Тарык Сардар Али. Муфти Азизур Рахмандын колунда окуган. Чуага өзү окуган. Анан мен бар, мен да окудум. Ошондо ошентип дайым айтып жүрчүм. Ошо муфти шейхка барып айттым. Бизде мен ушул неме боюнча жазып атам. Самолет боюнча. Ушуга самолеттун өкүмдөрүн эмнеге салыштыра, кантип тахриж деп тахриж кылабыз да. Тахриж деген өкүмдү айтканбыз. Кантип башка маселелерди буга тахриж кылабыз десем, акрабу шей иля таира сафина деген. Эми самолетту сен эмнеге өкүмдөрүн кемеге салыштырасың деген. Себеби кеме боюнча Абу Ханифа, андан кийинки адамдар бардыгы сүйлөгөн, самолет боюнча эч ким сүйлөгөн эмес. Эми кеменин маселелерин самолетке сала бересиң. Кемеде мисал үчүн адам туруп намаз окуганга мүмкүнчүлүгү болсо дагы парызды отуруп окуса болот. Самолетке айтасың. Самолетте дагы туруп окуганга мүмкүнчүлүгү болсо да отуруп окусаң боло берет, фарзды. Эгерде самолет неме кеме окуган дурус эмес дейт. Себеби байланып турат. Бар, сен жакын элесиң, секирип түштө эмнеге барып оку дейт. Самолетте токтоп турганда антип окуйсуң, учуп атканда окуйсуң. Салыштыруу. Кеме суунун үстүндө. Самолет абанын үстүндө. Экөөнүн окшоштугу бар. Кемеде да толкундар бар, асманда да толкундар бар. Айтайын деп, кыяс же болбосо тахриж маселе эгер пайгамбардан кийин токтомок. Ал эмес, ал мактай турган нерсе. Ошо азыркы мезгилге чейин банктын маселелерин, светофор бардык маселени эски маселелер менен чечип атпайбызбы? Эгерде салыштыруу жок боло турган болсо, салыштыруу экиге бөлүнөт. Салыштыруу муштахид мутлак Абу Ханифаларга кыяс болот, андан кийинки мазхабын кармагандарга тахриж болот. Анын жолдорун кийин бир убакыт болсо айтып берем. Биз кыяс кылбайбыз, биз тахриж кылабыз. Экөөнүн сүрөтү окшош эле, салыштыруу. Абу Ханифалар кыясты Куран, сүннөт кыяс кылат. Андан кийинки муштахид фил мазхабтагылар Абу Ханифа чыгарган эрежеге кыяс кылат. Башкача айтканда эрежеден тахриж кылат. Ошонун экөөнүн Ибн алар قد жарга такады. Факих да, Ханафи. Кыясат. Сөз таппай калып туруп Ибн Жавзим деди. Ооба, эми башкалар деле алган, бирок ал көбүрөөк алган деди. Бул жоо эмес да бул. Көбүрөөк Абу Ханифа коюлуп аткан бир эрежеге, нормалдуу эрежеге коюлган эмес да. Айтат го, бир жолу жалган айтсаң, 1000 жолу жалган айтасың дейт го. Бир жолу бир жерде жалган айттыңбы? Качан ушул сөзүм жалган демейинче 1000 жолу жалган айтасың. Мисал айтам да. Жалган айтсам, Кудайым сактасын. Мен Куранды толук алхамдулилла деп келиңиздар тарабага ооруп атам.
Gülüp jaynap жақшы болып келгенде шарт қармайды дағы. Бүгін денсаулығыңыз жақсы екен, келгем. Бүгінкіге мындан бияны өтіп берейін. Десе дағы бір жалған айтам да. Өмірім өткішін жалған айтам. Қачан аға барып, кешіріп қойғылам, мен талашылашып айтып қойдым әлі, Құран жаттаған емесмін деп айтқанға чейін. Себебі бір нәрсені тура емес айттың ба? Аны қорғошу үшіте бересің. Бияққа қачасын, тияққа қачасын. Абу Ханифаны өзі жек көріп, жаман көріп өлі дайыф деп қойды. Ондан неге десен, ал қиясты алған деп, бұл оғаны шылтон айтты. Андан кейін тигіне бересі айтты, қиясты башқалар деп. Десе, небересінің кейінгі жоғын қара. Андай бола тұрған болса дейді. Азырақ алғандарға азырақ сөккі, көбірек алғандарға көбірек сөккі болуш керек емес біле деген. Азырақ қиясты алғандарға жаман сөз айтылына тұрған болса, азырақ алған кішіне дайыфырақ, көбірек алған вообще дайыф болуш керек еле ғой. Анда мінеге көбірек алған Абу Ханифаны айыптап дайыф. Азырақ алған Ахмад ибн Хамбал башқаларды сиқа дедіңер. Деділі, фанқата дед. Бол кетті деді. Бұны имам Юсуф бин Фарғал жауыл болса Қазғали өзінің Ал-Интисар ва Таржих кітабында баянған. Демек, Ибн Жаузи жөн еле дайыф деген Абу Ханифаныш. Жөн еле. Эми сен Ибн Жаузидің şu сөзін алып, Абу Ханифа жөнінде Аллахым өз рахматын алсын айыптаған болсаң, сен де мойныңа жаман сөз илініп отыр, жаман күнөө илініп отыр. Себебі арқасында ештеңе жоқ. Жаңағындай бол, мені сөзіме ұғып әлі, елдердің барлығына таласып, ал Құран жаттаған, сен білбейсің аны. Ал көп жыл оқып келген, сен білбейсің де, мен бір жөніне таласып жүресің, жөні ұят болады да. Ошол эле уят болот. Себеби мен жалган айткам да. Куран жаттап алгам депчи. Кудайым сактасын, а? Канча убактыбыз калды? Жыйырма беш убактыбыз бар экен. 10 minut neme kılayla. Al-Thalisa dağı bir. Demek İbn Cavzi'yi bildik ha. Minege alsız degen Abu Hanifa'nı Allah razı olsun dep koyuyoruz. Özü 597 yıl ölgön. Hanca kılımdan keyin. Emi dağı bir şu Hanif İbn Alemi mal emişlerdi karayız hem ne kadar kitabında bir adam jönünde jaman söz aytsa da top koygan. Birincisi. Abu Hanifa'nın jaman görgöndükten anı jaman sözleri emas. Abu Hanifa'nın ömür bayan жазып atıp maqtagandары dagı sökkөndөрү dagı жазып koygan. Bunun adatı ушундай дейт. Kitabını okugan bolsa. Oşoga İmam Laknavi rahmatullah aleyhi aytat: "Min adatihi ka ibn Adi fi kamilihi ve zahabi fi mizanihi ennehu yezkuru كل ما قيل في الرجل دون الفصل بين المقبول ومهمل ويأتي ابن عدي عامل aytılgan bunu kavralarızda bölbösteni top koygan. Demek إياك ثم إياك أن تجرح أحد مجرد قوله دون أقوال غيره. İmam
Laknavi aytat iyyaka böyle bir adam hüküm çıkargandan saktangın deydi. Balki sen anı kılgın, izildegin, karagın, toptogun, dagı kimler şunday deptir. Şonu aytkan to'g'ri elebe. Başka alımda da kimde depti, izilden deydi. Tüz alıp algan bolsoň, anda sen günögө batasың deydi. Emi anı koy dedi. Emi İmam Abu Hanifa jönünde aytılgan sözdü. Abu Hanifa'ga jaman sözlüğünü aytkanda anda sen öldün dedi. Abu Hanifa jönünde aytılgan söz şul жерден alıp alıp Abu Hanifa'nın jamanda anda senin haline vayıl bolsun dedi. Emi gevirke alımlardagı aytıptır İmam İbn Adi'din Kamil kitabı nizillegen alımlar aytıptır bu naqıs deptir. Gevir jerlerinde kitaptan asıl negizi kitaptan düşüp kalgan deydi. Kol yazmada deydi. Толук bizge жетip келген эмес дейт. Мүмкүн дейт. Ошол жерлеринен бирөөлөр кыркып алып салган болушу мүмкүн. Ибн Жаузи барын Ибн Ади топтоп туруп акырынан бир жакшы сөздөр айткан болушу билбейбиз дейт. Себеби Ибн Адидин Камил китабы биринчиден эмне дейт? Naqs deyt, толук эмес дейт. Эми буну ким айткан десе, İmam Zahabi rahmetullahi aleyh eng çoğun alım Mizanil İ'tidal kitabında Faz kitabında uşintiп aytkan. Jana İmam Laknavi da Raf'u Takbil degan kitabında İbn Adi'din Kamil kitabı alsız kişini adamların kolu oynagan. Bul birinci misal. Emi uşul İbn Adi'nin aytkan sözü kabul alınmaydı dedi. Nege kabul alınmaydı? Düşmanlığı bolgan deydi. Kema nebbaha ala zalika İmam Laknavi. İmam Laknavi jana Raf'u ve Takmil kitabında bayanda ötken dedi. Abu Hanifa'ga emne sebepten aytkan birincisi mazhabdagı gören bolgan dedi. Emi andan dagı bir jakşıraak qaytkan. Keyinçerek qaytkan. Kaçan qaytkan? İmam Tahavi şakit bolup kalgan İbn Adi. İmam Tahavi çoğun alım da hadis, muhaddis, fakih, Hanafi. Andan keyin oyu oňalgan deydi. Anı İmam Kawsari rahmetullahi aleyh Ebul Hatib degen kitabının 169. betinde Abu Hanifa Nu'man degen kitapta Şeyh Abdurrashid Nu'mani 241. betinde şunday dep apkelet. İmam Kawsari'nin sözü. Ve kana İbn Adi ala bu'dihi anil fiqh ve nazar vel ulum tavilul lisan. Emidet İbn Adi jönünde İmam Kawsari aytıp atıp Emi İbn Adi de fiqhtan maseleleri tereň izilүүдөн alsırak adam. Sebebi muhaddis. Jana fiqh ilimlerinden biraz alsızırak. Tili uzun deydi. Bular jönünde katırak söz aytat deydi. Abu Hanifa jana anın şakirtleri jönünde de jakşı emes sözdür aytkan. Summa dedi, lamma ittasala bi Abi Ja'far at-Tahawi. Andan keyin İmam Abu Ja'far at-Tahawi menen joluqqandan keyin ve akhadha anhu anan hadis ilim algandan keyin tahassanat haluhu yasiran dedi. Kichine avalı jakşı bolup Abu Hanifa jönünde jama söz aytып algan, başka janda qaytkan dedi. İmam Kawsari. Hatta allafa musnadan fi ahadith Abi Hanifa. Anan şol jaman aytkan sözlerini tobagılışın kılgan bu. Abu Hanifa'nın özünün rivayatı, özünün senadı menen Musnad İmam Abu Hanifa dep kitap yazgan. Demek abalon bolgan İbn Adi. Eger biron jaman dese, jaman dep turan anı maktap hadislerini toplap kitap yazar ola. Oşon üçin İmam Kawsari aytat tahassana haluhu. İmam Abu Ja'far Tahawiga joluqqandan keyin abalı özgörüp anan ne kılgan Abu Hanifa'nın hadislerini burada hadiste alsız dep atkanda.
Anın gayrı Abu Hanifa'nın hadislerin, rivayet kılan hadislerdi özünün senadı menen top Musnad Abi Hanife bir rivayet İbn Adi dep İbn Adi'nin rivayeti menen dep atayın kitap жазган. Hazır basmaxanada bar kitapta satılıp. Demek İbn Adi murda aytkan bolsa, je bolsa aytkan bolsa da birinci erejek alsak jönle top koygon. Ekinçisi egerde çındap şunday bir problemi bola turgan bolsa onda düşmanlıktan bolgan ani İmam Laknavi aytты. Keyin qaytdı sözünden ani İmam Kavsari aytты. Al ağa dalil qatarı özünün Abu Hanifa'nın Musnad degan kitap жазганлыгы. Bularni jamon deb turgan hadislerini toplab kitap жазбаса керек эле. Emi biro geldi men kabul albayım dese koy kabul albayım koy. Abu Hanife al Jamanlı degen İbn Adi men koşulbayım dese İbn Adi'nin fikri bol tokta. İbn Adi bize Kur'an bu. Bunların fikri. Sen al odasın men albayım bol bütün mesele. Biroq biz jana ilim menen bir İbn Adi'nin bul aytkan erejesi bizge mine Kur'an bolup berbeydi. Biz mine ilimdi mınday urmattap, mınday bir ilimi жооп берип атабыз да. Так жөн эле İbn Adi'ңиz bizge никто деп албай койсок деле болот да. Просто илимдин сөзү менен диндин багы кандай bir айтылган сөзгө туура өңүттө маани берип гана biz жооп берип атабыз. Инна хаза жархун геттиген да. Mende azır kişine vakit kalıptır. Uşul жерден toktaylı. Alemi Uqayli'din Duafa degen kitap vel Matruki degen Abu Hanife jönündө jana aytkan sözlerini da uşunda kılıp jönündө. Şunu aytkan mesela. Her biri öz 5-6 öyle bularçı. Uşu 5-6 onun her birine toptolup Mnyakta da bir neçeler barlar жетишпеди ağa. Uşul жерден toktay vereylik anda.